Omwa otandindile kengo katakapula kena kotikalimo choka video haka anyengwe ko hapudhilimuko ya lundululwe kudho. Ngoye umumpombepo yoye opo atongolole nokuuva ko elalakano ndyoka wemnunina nosho oshiwuna kugwanithwa shoka ngoye wemupa onga omuntu goye. Ngaashi tweshiholelelwa momuuvitho nopolo 12 katono 13 sigo 14 kutya ekota lyashihe shuuvika olyo ndika. Tila Kalunga ngo udhiginine iipango ye, oshoka aantu ayehe osho yena okuninga. Oshoka Kalunga oteeta iilonga ishe mepangulo ndyoka tali adha iinima ayihe yaholekwa, iiwanawa nenge iiwinayi. Omombepo yoye nayi pangele yo nayi ulike aantu yoye yatse oshili ndyoka weyi yanunina. Onena na alushe ndagalikana amen. Wauhalapo nawa oshikene nawa ithana nje mpaka. Ondaka nokukutala iikando oyindji. Ondahoko onkalo goye nkene ho popi naantu. Okuzala koye nomayihumbato goye ageshe monkokomoko goshikako. Ashike sho chananandje unene opo nokuli ndikuithane osho handi mono alushe oikongeleka molyomakaya. Omanga Kristo aisha ikongeleka mosondaha. Ondanyanyuka okuuva ohokwe yoye nehalo lyoye okutseya nokuuva kombinga yango kandili tandikalelepo sho homono nje tandilongo nokwiihumbata ngaashi wakala nokushimonamo. Aisha andipandulila Omwa oshoka oye tuwilike opo tuvule okumona ompito ndjika tuvule okupopya. Ndalo kuva. Oyeshi ngaa kutya olyomakaya olyo esiku etiyali kochiwike. Esiku lyevuluko ndyoka Kalunga ayambeke nokweli yapula. Petameko lyeshito Kalunga okwa etapo esiku lyevuluko, esiku etiheyali kochiwike onga esapati opo tuvululukwe pamwe naye nokuvululukwa muye. Ochili. Eheno. Kwathanje ulikile njo chinji kombinga ashika nanga ndakutseya. Kalunga kesho omuntu opo aninga omapuko naasho kechetapo itechilundulula oshoka oye ihalunduluka. Kalunga okwa gandja iipango 10 kaantu ye. Ohapudhiko odho adhike mombibeli ayihe. Kalunga anyola ye mwene kiipelende yomamanya geli 2. Shika otashi ulike uunene wesimano lyiipango 10. Iipango 10 otatu ilesha mu Exodus 20 okatono 2 sigo 17. Miipango mbiko 10 omuna ochipango chitine shoka hatu ichithaneni oshipango shesapati, esiku lyevuluko olyomakaya. Lesha mu Exodus 20 okatono 8 sigo 11. Sho twafatululweni nawa nkene tuna okuyapula esiku ndika. Esiku lyesapati kaishi osondaha, ashike esiku lyesapati olyo lyomakaya. Atushe notuchicheni kutya Yesus okwalelwa komushigakano nokwasi metitano. Kehe omvula ohatu dhimbulukweni esiku ndika onga Good Friday. Esiku ndyoka Yosefa ya Amarita okwakuthako omudhimba gwa Yesus komushigakano nokwegufumbike. Ye okwavululukwa mombila esiku lyalandulako oshoka olyali esiku lyesapati ano olyomakaya. Okwayumuka mesiku lyotango kochiwike ndyoka lili hatulithaneni osondaha. Ohayeshi dhimbulukwa onga osondaha ya Esther. Lesha mu Lukasa 23 katono 50 sigo Lukasa 24 okatono 3. Ohatuyeni kongeleka mesiku lyontumba kochiwike kehe oshoka iipango ya Kalunga oyetulombwele tuchiningeni. Natudhindhilikeni kutya ombibeli ohayi ithana esiku lyevuluko esiku lyesapati nesiku lyalandulako kesiku lyevuluko esiku lyokwilongekidhila esiku lyesapati. Uumbangi umwe okuulika kutya olyomakaya olyo esiku lyesapati natutale momalaka gamwe giili sho hagi ithana olyomakaya. Konyala omwicho ogwaukila kedhina esapati ngaashi ombimbeli hayi ithana kutya esapati. Uumbangi ukwawo muuyuni wetu natukongeni aajewishi kevalo. Sigo omonena ndjika ohaya yapula olyomakaya onga esapati. Okuzilila pethimbo lyombibeli sho yali aahogololwa ya Kalunga. Oyendji monena ohati esapati ano olyomakaya esiku lyapulo lya Jewisha. Ashike hasho ngaaka. Aajewisha pethimbo ndiyako yali apopepi na Kalunga. Onke Kalunga okwali eyahukulile omayutho ge agehe noyali yakala nokugalandula. Oshoka oyo yatindi Kristusa, evangeli oyeli kuthwa nolyapewa aapagani. Lili ngaashika. Ano esapati kalishi lya Jewisha, ihe Kalunga okweli gandja kiishitwa ya ayihe. Uumbangi ukwawo natutaleni The Convert Catechism of Catholic Doctrine 1957 ED page 50 shashangwa ku Peter Gayman. Sho okatolika kali kapulwa kutya esiku olini esiku lyesapati noyayamukula kutya olyomakaya olyo esiku lyesapati. Epulo lyalandulako omolwatike nduno hatu yapula osondaha pehala lyomakaya.
oya yamukula ohatu yapula osondaha pehala lyolyomakaya shaashi ongeleka ya katolika oya lundulula esiku okuzako lyomakaya lininge osondaha. Ongeleka ya katolika muule weemvula 1000 omanga aaprotestanta inaya tameka keenkondo dhaye mwene okwa lundulula esiku lyevululuko okuzako lyomakaya yiye kosondaha. Shiko chakuthwa mo Catholic Mirror Official Organ of Cardinal Gibbons September 23, 1893. Ano aishe mbyoka ndazi nokutumbula mpaka oya kuthwa momanyolo ga katolika yemwene. Nochikwawo uulindeli wonalo kwali hawu tameke moosondaha tawu shulu molyomakaya omopaifike shaashi yalo kwete evundakano kukanitha iinkoti aye utamekitha omaandaha ashike ochili ya Kalunga ihayi lunduluka nando ya kambadhale. Oto popi mondjila ashike ohapu dhini mombimbeli tadhi koleke kutya esiku lyesapati nali lunduluka. Natutale momapisalo 111 okachono kati 7 sigo kati 9 ohapu dhiko dhetu ulikile kutya iipango ye kayina okulundululwa. Odho odhetu lombwele kutya iipango otayi kala sigo alushe. Tse tatu tala wo mu Yesaya 66 okachono kati 22 sigo kati 23. Mohapu dhiko tuilonge kutya mboka taya kahupithwa kombanda yevi ndika otaya kakala taya galikana nokuyapula esiku lyesapati olyomakaya megulu nevi epe ndyoka tali keya. Mehoololo 11 okachono kati 19 oyetulukile kutya iipango ya Kalunga oya siikililwa megulu. Owiitaala kutya oshipango shesapati osha kuthwamo miipango 10 mbyoka yili moshiketha hangano megulu. Iipango ya Kalunga 10 oyo hapu dhehangano. Mu Lukas 15 okachono kati 16 otwalombwelwa kutya Yesus okwa kala hayapula esiku lyesapati. Otuchicheni kutya Yesus oyo chiholelwa chetweni ngaashi twechilombwelwa mu Petrus 1 okachono kati 21. Sho nduno Yesus akala nokuyapula esiku lyesapati natseo otwapumbwa tuu okuyapula esiku lyesapati. Natutale mu Yohanes 1 okachono kati 3 sigo kati 7 otayi tulombwele kutya otseo twatseya Yesus uuna tatu gwanitha iipango yaye. Mohapu dhiko tuilongomo kutya mboka hayati kutya oya tseya Yesus ihe ya gwanithapo iipango yaye 10 ano mwakwatelwa oshipango chesapati oyo otaya fundju. Miilonga 18 okachono kati 4 oyuulike kutya Paulus okwa kala nokuyapula omasapati geli 78 uule womvula nomwedhi 6 dho akala mu Korinto. Oyendji otaya kambadhala okulongitha omishangwa dha Paulus okuulika kutya esapati okwali ya lundululwa ku Kalunga. Ashike Paulus takambadhala ndolo okulonga aantu yakale inaya yapula esiku lyesapati omanga ye mwene ali nokuliyapula. Maalo 3 okachono kati 31 omuapostoli Paulus okweshi nawa kutya iipango inayi hanagulwapo nenge yaalelwe komushigakano. Okweshi yelitha kutya iipango oyo ya etwapo. Iipango mbyoka ya etwapo inayi hanagulwapo. Sho Yesus apopi oshipango oshinene mu Mateus 22 okachono kati 30 sigo kati 40 okwafupipaleke ashike iipango 10. Iipango yili ne yotango yomiipango 10 otayi tulombwele nkene tuna okukala twahola Kalunga ketu. Omanga iipango 6 ya hugunina otayi tulombwele nkene tuna okukala twahola omuntu omukwetu. Dhidhilika kutya Yesus okwati kiipango mbyoka iyali iipango ayihe 10 oko yiikwatelela ndele nomalongo agehe gomombibeli gaahunganeki yometestamenti ekulu oko giikwatelela wo. Ano ngele okuhola omwa nomutima goye agushe nokuhola omukweni ngaashi wihole mwene otati tumangula koshinakugwanithwa shokuyapula esiku lyesapati. Ano molwachike iipango mbika iyali inayi mangulula Aisraeli koshinakugwanithwa shika nawo yali yeyina. Tala mu Deuteronomia 6 okachono kati 5 nocho Leviticus 19 okachono kati 18. Oyendji otati kutya iipango ya Kalunga yalelwa komushigakano sho Yesus asi komushigakano. Inatupumbweni okuyapula esiku lyesapati. Ashike omishangwa dhokonima yeso lya Yesus otadhuulike kutya okusimaneka nokuyapula esiku lyesapati otakwetitha wo esilohenda lya Kalunga mokati ketu. Lesha miilonga 13 okachono kati 42 sigo kati 44. Momapisalo 119 okachono 142 otatu mono kutya iipango ya tate Kalunga oyo shili noshowo momapisalo 119 151 otayuulike kutya iipango ya tate Kalunga oyo shili mwakwatelwa oshipango shesapati. Otodhiladhila tate Kalunga tekeleshi ochili. Ahawe, ochili kochili ihayi lunduluka. Iipango ya Kalunga kayili owala oyo shili ashike otatu lombwelwa wo kutya oyo iyuki momapisalo 119
okachona 172. Ano iipango 10 otayi fatulula wo uuyuki. Oshinima oshikwawo, tate Kalunga omasiku ohega yalula okuza kokuningina kwetango sigo kokuningina kwetango kwalandulako. Mu Leviticus 23 okachona 32. Otatu lombwelwa wo kutya esapati olyo otali tameke okuza okuningina kwetango. Esapati otali tameke okuza metitano kongulohi, etango sho tali ningine, sigo okongulohi etango sho tali kaningina molyomakaya. Momuvitho nopolonitatu okachona 14 okwa ulikwa kutya Kalunga iha ningi omapuko. Ngele ta ningi tya iha kala nokushipukulula shaashi kamuna sha shapuka mushoka. Sho Kalunga amana okushita okwa yambeke esiku etiheyali koshiwike nokweli yapula. Ano esiku etiheyali koshiwike otali kala lya yambekwa sigo aluhe. Lesha mu Genesis 2 okachona 2 sigo 3. Tate Kalunga okwa yambeke esiku etiheyali, ihe ina yambeka nenge ayapule nenge asimanekithe esiku limwe liili mochiwike. Mboka taya yapula esiku lyotango kochiwike, ano osondaha, oyo oyapukithwa. Otoka yapula esiku ndyoka Kalunga ineli yambeka ano ngiini? Ashiki itope usama shashi ho yapula esiku ndika mokuhaachiwo, mara nedhidhilika kutya uuyelele noshilingo yekwaadha, neno wategelera opo wiilandule. Thank you nene kelongo ndi. Okuza neno ndatokola okuthika pomapukitho gomutondi nokulandula oshili cha Yesu, sondaha okutameka okungala pamwe nane. Etokolo ndikenene newanawa. Iyalomwa, etumbaleko natulipe tate Kalunga ngoka halongekidha aishe. Otuna otundi bibeli metitatu ndikatuuka, nohatu kala tuna otundi bibeli alushe mesapati konima yelongelo Kalunga. Otandi kuhiya opo tuye pamwe tukiilonge ochinji pamwe nooya kwetu. Ashiki ino dhimbwa okulesha ombibeli kungoye mwene. Ewa, ndatambula kwesho ndi. Otandi chuna megumbo ndikendulule nga ndiyelikanitha cheshi ndihilonga mpanga opo ndichikoleke. Achishe tochilombwelwa chikoleka tango nohapu ya tate Kalunga opo uchiitele. Tangisho watala ka video ketu, elalakano lyetu okukunanena po tate Kalunga kaishi okukuvitha nayi. Omwa otandi kugalikana opo wakukutike ontima dhaantu yoye mboka yapulakeno ka video hano sigo keshulilo, ashike yanengeneka ngo ya ningi yalandula ondjila yoye nena no sigo alushe amen.